Bismillahirrahmanirrahim. Risalatun maftuhatun ila hukumati Jumhuriyati Misr al-Arabiyah li'adami himayati Ahmad al-Misri al-muttaham bil-i'tida' al-jinsi 'ala al-atfal fi Indonesia. Ila hukumati Jumhuriyati Misr al-Arabiyah al-muwaqqarah. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Bisifati syakhsan 'asha fi Misr limuddati 6 sanawat wa darastu fi Jami'atil Azhar asy-Syarif wa syaribtu min ma'i niliha al-'adb wa sya'artu bidafi ahramatiha al-'azimah. Laqad asbahat Misr juz'an min ruhi wa fakhran li tawala hayati. Innar rabita bainana amiqatun wa muqaddasah. Walakinna al-yawm ya'tasiru qalbi alaman wa yanzifu daman. Bismil insaniyah wal 'adalah. Ana Muhammad Guntur Ramli atlubu min hukumati Misr al-karimah bikulli raja'in alla tuqaddima ayya himayatin lil mad'u Ahmad al-Misri. Laqad a'lanat al-qiyada al-'amma lisyurta al-Indonesia rasmiyan anna Ahmad al-Misri muttahamun fi qadiyati i'tida' jinsi 'ala al-atfal fi Indonesia. Wa fawqa dhalika fa innahu yahmilu al-an al-jinsiyya al-Indonesia. Inna jarimatahu al-bash'ah lam tudammir mustaqbal al-atfal al-abriya fahasb, bal syawhat aydan surat al-Islam as-samha al-karimah al-muqaddasah wa sum'ata Misr al-tayyibah fil alam. Misr hiya ardul anbiya wa ummul hadara wa hisnul adalah, fala tasmahu li tuhri ardi Misr ay yatalawwatha bisababi syakhsin i'tada ala bara'atil atfal. Min ajli tahqiqil adalah narju minkum taslima Ahmad al-Misri sari'an ila sultat al-qanuniyah fi Indonesia liyuhakama wa yunala jazaahu al-adil wafqan lil qawanin al-Indonesiyah. Wa nataqaddamu bi khalis syukri wal imtinan ila hukumati Jumhuriyati Misr al-Arabiyah ala ta'awuniha wa hikmatiha wa hirsiha ala nashril adalah wal hifadh ala al-alaqat at-tayyibah baina baladaina ma'a khalisil ihtiram wat taqdir. Muhammad Guntur Ramli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.